yo na Kadang ikis ni kita cerai jo job pakai jalan ya kan jod kan jod dan kami kita boleh klik grup drop sebab kita tahu juga dos ni akan kelang kita cakap juga jalan ada kedua organisasi boleh dapat apa kita ini inside district shibun drop bagi dia get inside this bag and this is all content this all is to drop ni bagi ini ori ki bisa di ke dalam kita segi kan baik boleh berar jalan berjalan kalau beberapa persen drops bahu makin juga sokar kolong dok le tu dok sokar kan sim khating e menjadi persaya dok bahkan kam na phang bahkan kana phang buat jadi bahaya hadu ke bari apa yang ampat dia keren dah kolong dok le tu bahkan sokar kan sim khia nang ni sakmat nang ban rat ding khong ya ka jik sni jong dok ba kham tam e ya ka jong telap ko jong drugs hakari ka jala ka bala penjat ya ke babon ke samla ba kam juru ya ke long yeng ke long sem. As I mentioned the other day, we are now going to take the drug menace as a serious threat to the state, and we will go all out on a war footing to combat drug trafficking in all forms. And in fact, the seizures from contraband has gone up to 71 crores as we speak, and police have been put under very high alert to go all out against drug traffickers of whichever caliber. We will not miss out on the small guys or on the big ones, and there'll be no compromise when it comes to raids, seizures, checkings of illicit drugs of any variety.